Jel to taj famozni spa? Jel to sve ideš u spa? Da. Šta spa? Koji je smisao to spa? Ja sam smislila spa, ali to nije spa u smislu da dođeš sad u kupaćemu tu. Spa za zubno meso. Niko ne voli to zubno meso. Znači, ja sam tu zamislila da ovdje se događa sve oko zubnog mesa. Znači, njega, briga, smanjenje upale, izbjeljivanje tih zubi oko zubnog mesa. Znači, cijeli nekakav tretman da ti budeš zdraviji, ljepši, da se bolje osjećaš, da sve. I u tom smislu spa, dentalni spa. Nećeš sad doći u saunu. Dobro, a reci ti meni, jesi ti svjesna kad nas ne bude jednoga dana da će ostati ovo umjetničko djelo? Pa znaš šta, to mi je super. I da je Dental jedina, znači ima 3000 klinika ordinacija u Hrvatskoj, da je Dental jedina koja ima ovako uređeno. Svaka ordinacija ima svoju tisiju. Znaš šta ću ti reći, Tisija je genijalac svoga vremena, kako je zovu s moje ovog vremena, i ja sam toliko sretna da je ona nas prepoznala i da je samo za nas napravila unikatne poruke u svijetu dentala, jer ovo će stvarno ostati za cijeli život. To mi je tako tužno kad kažeš nas da neće biti ono... A ostarit ćemo i mi. Ne, ja radim na longevity-u. Ne želim ostariti. Ima ona na Netflixu Don't Die. Ja se priključim pokretu Don't Die.